Kurama, man of the match. Ramboya, Bethlehem Veng Thang captain. Mahindra XUV 3 the ball all LPS Cup Interviews Football Tournament. Saat ini sebenarnya Bali final match ke sebelah belum tak kena. Betul yang kalau kalau hasil tim 10 bila di shootout ke 5-3 ya, siapa boleh hasil tim 10 yang semi final ane langkah ini. Dia play on the match lo macam mana ni sungsung dona lo macam saturin. Piso nun tarik kiam te, John Shirley, Gaffer of Mizoram, Baka, Executive Member ADFA, and so on. Kiang oh ya. Oh, piso nun tarik di tak tu ni. Aha, tak. Dia play on the match lo mandung tu cu, betul Vengkang, Kapten jersey number 19, Lara Moya, ani. Semifinal game sampai ke Indomen. Semifinal sudah Irland turun tu silakan saja kok. Zain dari tadi ni kan belum tak ada sungsum ledo na Kenzo Joint Village Council team tu dan CP Venhun Village Council team teh quarter final match belum tak. Orang kan sungsum tu ni ikan belum tak kan sungsum tu ani. Oh, anh chị là han hồ chị. Đấy, con là bóng. Em, cái mông. À, cả thân đầu. Em chú cả đủ mà lấy cái chuyện thâu ni à, thiên do đâu mà. Ôi, Astia lâu ông rồi cái này. Hu hu. Ah, PC. Congrats. Ah. Poi mo. Kia.